Najavili smo već da je Agencija za bezbednost saobraćaja odlučila da nas sve edukuje po pitanju bezbednosti najmlađih u saobraćaju, a posebno kada je u pitanju postavljanje autosedišta. Svaka tema treba da se tretira od početka bebećim koracima, tako da i u ovu temu ulazimo onim najmanjim koracima i učimo kako se pravilno nameštaju sedišta za bebe. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije vam predstavlja zašto je važno da koristimo dečija autosedišta. Jedini odgovarajući način da tokom vožnje zaštitimo dete u slučaju saobraćajne nezgode je da se nalazi u autosedištu primerenom njegovom uzrastu. Kod novorođenčadi i male dece uzrasta do 15 meseci, to je autosedište koje se postavlja okrenuto u smeru suprotnom od smera vožnje. Ona pružaju zaštitu za glavu, vrat i kičmu deteta, tako što sile mogućeg sudara raspoređuju duž celog naslona i time sprečavaju preopterećivanje vrata i leđa deteta. Kad dete napuni 15 meseci i samostalno prohoda, vrat može da izdrži istezanje do kojih dolazi prilikom vožnje. Preporučuje se upotreba sedišta iz grupe 0+, jer se u njima deca mogu duže voziti suprotno od smera vožnje, dokle god imaju do 13 kg, za razliku od grupe 0, gde je to samo 10 kg. Dete se postavlja u autosedište u poluležećem položaju. Dete treba postaviti tako da je cela dužina leđa na naslonu autosedišta. Vrat i glava, trup i zadnjica moraju da budu u istoj ravni uz naslon. Ništa ne sme da bude podmetnuto ispod deteta ili između pojasa autosedišta i deteta. Trake pojasa autosedišta treba da budu provučene kroz proreze u visini ili malo ispod detetovih ramena. Ništa ne sme da ometa trake pojasa autosedišta. Trake pojasa moraju da budu ravne i ne smeju nigde da budu presavijene ili uvrnute. Moraju da budu zategnute, tako da između pojasa i ključne kosti deteta može da prođe samo jedan prst. Naslon autosedišta tako podupire glavu, vrat i leđe deteta kao i rameni deo. Tokom normalne vožnje u ovom položaju izbegava se bilo koji mogući udarac u vrat i leđa, ali se isprečava naginjanje bebine glave unapred, pa time i mogućnost da dođe do presecanja disanja. Dečije autosedište iz grupe 0 i 0+ se postavljaju u vozilu okrenuta suprotno od smera vožnje. Nikad se ne postavljaju u smeru kretanja vozila. Preporuka je da se autosedište postavi na zadnje sedište, iako zakon dozvoljava i prednje sedište, dokle god se deca prevoze suprotno od smera vožnje. Ukoliko se postavi na prednje sedište, to jest mesto suvozača, obavezno treba isključiti vazdušni jastuk. Naslon mora da bude pod uglom od 45 stepeni u odnosu na sedalni deo automobilskog sedišta, odnosno pod uglom od 60 stepeni za decu stariju od 6 do 7 meseci, koja mogu samostalno da sede. Postavljanje dečjeg autosedišta pod većim uglom nije dozvoljeno, jer bi glava deteta mogla da padne na grudi i time zatvori disajne puteve. Ako bi se pak sedište postavilo pod manjim uglom, dete bi došlo u više ležeći položaj, što povećava rizik od njegovog izletanja iz sedišta u slučaju nezgode. Dečje autosedište se pričvršćuje sigurnosnim pojasom automobila ili ISOFIX sistemom. Prilikom pričvršćivanja uvek proverite uputstva proizvođača. Pojas automobila treba da se provuče ispravno kroz autosedište na način naznačen u uputstvima proizvođača i da bude dovoljno zategnut. U delu gde je provučen donji deo pojasa, sedište ne sme da se pomera više od 2 cm levo-desno. Kod zatezanja pojasa preporučuje se utiskivanje dečjeg autosedišta u automobilsko sedište, kako bi se maksimalno izbegla labavost pojasa. Neophodno je da se dete prevozi u autosedištu koje se postavlja suprotno od smera vožnje što je duže moguće, odnosno sve dok dete ne ispuni sva 3 kriterijuma. Da ima najmanje 15 meseci starosti, da ima najmanje 10 kg težine, da samostalno hoda. Poželjno je da se deca i duže od toga prevoze suprotno od smera vožnje, sve dok ne prerastu autosedište grupe 0 ili 0+. Znaci da je dete preraslo grupu 0 ili 0+. Teme glave izlazi izvan naslona sedišta. Dete je dostiglo maksimalnu kilažu označenu na atestu, 10 ili 13 kg.
Najčešća zabluda je da su dečje noge koje vire iz autosedišta znak da je dete preraslo ovu kategoriju. Ako dete visinom preraste ovu kategoriju, a još uvek nema 15 meseci, preporučuje se upotreba kombinovanog autosedišta grupe 0+ i 1, jer su veće od grupe 0 za decu do 13 kg, u smeru suprotnom od smera vožnje, a posle toga se autosedište okreće u smeru vožnje. Koristite dečje autosedišta uvek.